Tinapalabas, iti ipapan manen ni Edmar iti simbaan, ninamnaman na amakita na ni Rodora, saan met anapaay daytoy. Iti dayta gundaway, inyibkas na ti panagayat na, kat dinamag namat iti balasang no ay ayatan namat daytoy. Imbalikas met ti balasang ti panagayat na kenkwana. Ijay purok berde, gapo iti sakit tinakam ni Paula kini Rodora, gapo ta iso ti ay ayatan ni Edmar. Pinatpat na amin amula iti aglawlaw ti balay ni Rodora. Ididimteng ni Dolores, nakaunget daytoy. Nang runa pa'y idinaamuan na kini Rodora, an ni Paula ti akin aramid. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo ana Pauluan. Rodora! Sino tinagdadahal iti mula di ti aglawlaw ti balay mo, Rodora? Ni Paula. Anya? Ni Paula? Iti anyaga po akas to'y tinaramid na. Diyan mo. Nakitam ka din nga inaramid na daytoy? Wen. Nakitak ti panangpatpat na iti amin ang masetas. Kan amin amula ditoy. Abay nga ron adi mo imparit. Madlaw ko ana sakit tinakam na. Katdag iti sabong dito'y balay tinang ipapasan na itiguran na. Kaslada ng pagurakan ko na. Anya? Ngam binaybay aklatan. Tabarang maksayan tigura, nga adda iti kaunggan na. Iti anyaga po ang dagito'y mula ti pangipapasan na iti sakit tinakam na. Ha? Saan ang mabalin daytoy? Inak ka sarita. Saan? Bay amon, Dolores. Saan ang mabalin daytoy nga naramid na? Iso ang mapanak. Kat dinaklapdan, Rodora. Oh, apay, anya ti ibagam kanya. Tamanaktak ka. Apay anapan mo dinadahal dagiti mulay ti aglawlaw ti balay ni Rodora. Oh, apay, anya ko matibibiyang mo. Apay, balay mo ka de, tagumura ka, ha? Talaga gumuraak. Gapot tada kami tinangimulmula iti dayjay. Nagbambanugan mi. Ita, dinadahal mo. Gapo iti sakit tinakam mo. Apay, asino ti pagsaksakitan tinakam mo? Ni Rodora? Ta iso ti ayayatan ni Edmar? Saan asika? Ha? Oh, saan ka makasao? Tapod no ti imbaga kanya. Amom, ididamo da pala nagkita. Nagginustudan adwa. Isang agbayan ka kumamat ah. Ha? Tigit din imulami ti pangipapasam iti goram? Hoy, no di ka pa'y pumanaw ditoy, tungpan ka. Tasi ka pa daganas na tumong pa? Sige, padasam! Takitak man tilanging mo? Umiga! Umasidag ka kanyak, tay gusugos ko tarupam! Ngit na! Ha? Saan ka kabutang? Nagalas ti ugali! No di ka pa'y pumanaw, sa buwagan kan itinapudot adalam! Kasta gaya ha? Yan nanti ba to? Daytoy! Huh? Tisagat! Nataman! Dayta ka na naman! Sige! Inkagi po lang iti pangulo ti parok! Kasumpuran ka! Adda lang iti asidagyo itay. Nakitak ti panang barsak mo ka ni Paula iti bato. Natamaan ti saka na. Ganaban na ah! Ngam saan arumbang tikas dyan nga inaramid mo. Sinaktamon. Masapol ngagnakam. Basol na matlaang. Saan ko ang aramid ti kastegkan kwa na, no di na pinatpat amin amula diti aglawlaw mo? Dolores. Saan ako na makapagpasensya kan kwa na, Rodora? Nagbambanugan ta nga imulmula? Napanakit pinatpat? Agyaman nak itim pasangum, anti. Nabsuga. Agyaman na akta magusto am ti linotok. Naimas, anti. Naglaing kayo nga agdengdeng. Magusto ak launay. Ala, intan sumaron nga umay ka, kastoy manin ti ilotok, baro. Sige, anti. Bayan nyo. Tamakichindak to sakbay nga umayak. Tapno sigurado akastoy to manin ti iluto yo. Wan na. Inton makapalpaak, agsubliak to ni Jay Ili. Di mo liplipatan, ti manglimlimo, barok. Tama nga no makasalaw ka iti pasorot ni Don Marcos. Wen, anti. Di ka agdanag. Amok idaliklikan. Amom ka diti naramid dayja a Paula iti aglawlaw ti balay ni Rodora? Anya ti inaramid na. Dinadahal na dagiti amin amulam eh. Ha? Wala na. Makapasuron ti ugali dayja a babae. Nana, adda ka din ni Edmar?
Awan, itay pa'y anak ka paanaw. Ha? No kasta? Adda itay nana? Ay, sayang. Impakitak kumakunkwana ti inaramid ni Paula iti ayan ni Rodora. Anya? Kan ibagak ko ma asaan nangar-arman ni Paula. Tama nga numailawan ng arman. Anya? Unay kad basang. Talaga nga min ang masursurunak iti dayja a babae, nana. Nagalas ti ugali na. Apay nga inaramid na ti kasyay. Diyak amo Ang amang ano nasakit tinakam na. Gaputan ni Rodora ti ayayatan ni Edmar. Ha? Wala na. Imparupak kan kwa na dayta. Iso ano adda panunot na. Agbain ko ma. Ala, pasensya amon, basang. Saan kayon nga agriripay? Nasingpat kami agayam kan ni Rodora. Awan madingar aramidan mi kan kwa na. Ngam kastoy ket din ti pakpakita na. Asino ay ti saan amasurun? Balasang ko. Iso a pinagsasawak. Kan binarsak ko iti bato ti saka na. Ha? No jak aramidan ti kasjay, saan ngagnakam? Nana, pasensya kayon Gaputa umay ko la impeksa ti sakit tinakam ko. Tano adda ko man ni Edmar. Iso ko mati pangibagaak. Kayat ko ti sumarungkar iti simbaan. Sige, no day ti kayat mo. Inak agpakawan iti basol ko iti panang batok iti sakan ni Paula. Sigurado, agpilay-pilay dayjay. Saan nga min arumbang abinarsak mo? Amom, patpatak kumamat amin dagiti mula day ti aglawlaw ti balay daket. Sayang mat ngamin. Gaputan natnateng ti mula da. Ken amok met asan na nagbambannugan nga imula dagijay. Dagiti dadakkel na tinagmula. Aging ga ita? Agong ungat ka pailaang? Talaga Iso ano ulitin nan tupay. Ay, jayton muging na ti barsakak iti bato. Italamanan nga agkuyog tangag paili Ala, kamaten nak No di nak makamatan, ilamangan ka. Sige, kamaten nak, Rodora. Maray ka. Ang nagpapot lang, di paglamangang. Di nak mabirukan. Di nak makita dito ni Rodora. Umunan tukit din. Dolores? Adda ka dito malikodak. Nagpartak ka na nakasurot kanyak. Hindi ta na itarayan ka. Sipod pay, di nak maabak. Uri aglamang ka. Masapulan ka latta. Manjakon. Nagsaur ka man. Anya? Jak kayatan. Di mo kayatan. Gapota di nak maatiw. Wah. O sige, aglamangak. Ngam ang padlawak matlaang itinaglamangak tapno masapulan nak. Anya? O anya, ibaga mo nagtaraya kon, tinak aglamangan. Saanan? Bambanugan tala ti bagbagita. Guston. Agat lingutan tumanan inton makadhanon tayo di simbaan. Adatan diti simbaan, Dolores. Intapay iti unag, tagkararagta. Awan tao. Saan ta ama disturbo? O sige. Anya nga iti kararag mo? Sika. Kitdawag iti Diyos, asapay ko mata saan kan aman nakiapa. Anya? Oo, di kan ako sila pakasta. Wen man laangan. O sige, Agpilay-pilay kan amag na, Paula. Aramid da ito dayjay nga aguuyong. Addan tulat tal daw na. Basol mo, no apay akas ti inaramid ni Dolores kan ka. May gayam nagipulong kada kayo Imbay na imbaga, tinapasabak. Tanya ko matibibiyang yung Tapay anas kan nga ibaga na kada kayo. Amom, Paula. Nasingpot abalasang ni Dolores. Awan, ti makunakan kwa na. Iso asaan arumbang nga ulpitan. Wan no ranggasan. Diyak matinan
Sapay kumata maamiris mo ti gapuna, no apay akas ta ti panagnam ita. Usigem anaimbag ti amin. No asino ti akim basol. Kano apay akas ta ti nagbanagam. Ni Dolores ka di ti kanunungan nyo? Saan? Ngamnaskan mo't abagbagaan ka. Akas iti inaramid ko kan ni Dolores. Tangsit dayjay. Uray si ka, katangsit kamat. At dapay kit di, ti kinatangsit mo. Ha? Ibagbagak ti pudno nga obserbasyon ko kan ka. Iso amay-may at magbalbaliw kan. Tapno awan ti tao, ama kaap-apap. Ay na, nagmayat talaga dito anya. Nagmayat ti angin. Oh, apay ang nagsanay ka. Kasla malidayan tarupa ma. Wen, malidayanak at talaga. Gaputa kailiw kunto dagitoy apan nagkuykuyog ta. Ha? Anya akailiw munton dagiti apa nagkuykuyog ta. Anya ti amom. Nga amangan no inton bigat. Katawanak ton ditoy apiyag. Anya? Anya ti sasawamon. Dolores, nasaya at kagayang. Sapay kumata para buram na kati Diyos iti biyag a nasayaan. Daytay, makatulong ka iti padam a tao. Ngamin, nasingpot ka. Ha? Anya ka din dagita sasawam. Itaman pa yakas na tibagbagam kanya. Saan amaliklikan, Dolores? Ibagak to tiga po na amin dagito nga ibagbaga. Ngam saan pa'y nga ita. Anya? Ala, pumanaw tan dito'y. Agawit tan ni Japurok. O sige. Sa bagay, naibayag tamot tan dito eh. Agawid na nga rudan. Uray napatpat kayo akasta. Sibugan kayo lata ah. Tabarang agsaringit kayo pa'y. Ay, sayang dagiti sabong niyo. Sapay nagpipintas da. Dayjay to matapawla. Dinadaol na kayo. Dolores. Oh, rimwar kamat gaya man di tabalay mo. Kunak no nakaturog ka pa'y. Apay nga da ka dito'y. Sibsibugak dagiti masetas ditoy. Bareng saan da amatay, kat agsaringit da pa'y. Ingka katulungan dagiti dadakkel mo ije umayo. Bay amon dagita amasetas. Ay, saan ah? Nagpipintas dagiti sabong da. Iso asaan mabalin amalaylay da. No di mo kaya't asibugan. Di siyak timang sibog, tap nagbiag da. O sige. Ngam inkan tutulungan dagiti dadakkel mo, ha? Kaasi damat. Wen, inak to. Kalpasan ti panang sibog ko kadagito'y amula. Dolores? Apay? Sakbay nga agawit ka. Umunag kan tupay di tabalay. Ha? Wen, taadda ited ko kan ka. Anya dayta? Basta umunag kan to. Apay dagita kawas mo? Dolores, ited ko amin dagita kan ka. Sapay ko mata magustuham. Anya? Ngam apay? Basta ited ko dagita kan ka. Ngam, Kukuha mon dagita. Pakalaglagi pam kanya. Diyak kaya ti sasawam, Rodora ah. Apay, pumanaw kan aya? Saan? Ngam ited ko amin dagita akawas kan ka. Kat usaram ko ma. Katsi ka, anya nga iti usaram? Ado ti kawas ko. Paboritok ita ti puraw. Iso apasik apuraw ti arwata ka bestida. Ha? Iso ayawid mo amin dagita akawas. Kat usaram ko. Apay nga ta. Inted matan kanyak ni Rodora dagiti nagpipintas akawas na. Damdamagak no apay. Ngam di namat ibaga ti talaga makagapo.
Napakalaglagi pa kanukan ko na. Kasla kayat na asawan nga umadayo. Aga abroad? Imposible. Awan mo't nasasao na kanyak. Sa bagay, inted na, iso nga alaak Nagpipintas to pa'y abado. Nagpipintas abistida. Kan, pudno mo't adinan maus-usar dagito'y akawas. Tapasig mo't apuraw ti kolor ti kawas na ita. Diyay mo't latta paborito na abistida na ti isusuot na. Sa anak lakit di anak pindot. Juan, ni Rodora day chay. Isu tay nakitak arimwar iti balay da Dolores. Kabayatan ti panagpalpaliiw ko itay. Ni Rodora. Isu nga ta day chay. Ni Rodora nga ta, tinakita ni Paula. Gagayem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo na Pauluan. Rodora! Tinapalabas, binarsak ni Dolores iti bato ti saka ni Paula. Gapo iti panang dadael na kadagiti mula iti aglawlaw ti balay ni Rodora. Kuna ni Dolores, leksyon lang para kini Paula ti inaramid na. Nadlaw met ni Nana Lumen ti panagpilpilay ni Paula. Ngem amuna ti makagapo. Binagbagaan na met daytoy, arumbeng agbalbaliw tapno awan ti makapapa na. Nasakit lata tinakam ni Paula, ket napan iti asideg ti balay ni Dolores tapno agpaliiw. Ket dita, nakita na arimwar iti balay da Dolores ni Rodora. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo ana Pauluan. Rodora! Ni Rodora tirimwar iti balay da Dolores? Isulakit di. Sa anak ka ng pindot. Masapul at akwatak. Napananan. Hoy! Ano ti araramidam dita? Ha? Hindi mo't gayam Dolores. Anya ti araramidam dita ko na. Apay, anya man ang tipanggap mo? Kunak no ni Rodora. Ni gayam Dolores. Mas daaw ka siguro niya. Ipagarop mo asyak ni Rodora? Gaputa suot ko ti kawas na? Ha? Kan aguray ka man. Anya ka di talaga ti aramidam ditoy. Apay nga da ka? Awan, lumabasak na. Lumabas ka lang? Ha? Sapay ko mga rod, tatalagaan lumabas ka lang. Ngam, iti ka nito nga da sa bali apanggap mo. Ha? Labanan ka. Kat saan lang nga day tasakam ti batuan. No di pa'y kat day tagsong bangir amuging mo. Tapno agtubot ti saram. Anya! Ala! Kumanaw kan! Ingkan! Anak man laon. Nakaadukan, Dolores. Sa anak unay anak kasungbat itaykan ka. Tanapakigtutanak. Ngam ang sagana ka iti sumaruno. Apay analiday ka, Rodora. Edmar, Rumbang anaragsak ka. Gaputa nagkita tamanen. Edmar. Kasladyak kayat ti pumanaw. Di ka kayat apanawan. Anya ti kayat mo asawan iti daytang imbagam. Ken, apay ko maapanawan nak. Sa dino ti papanam. Diyak pa'y may bagaitakan ka, Edmar. Gaputa siguradong agliday ka. Rodora, Edmar. Nakalitligaya. Nakaumay ka mo't basag. Anya ti maipaay ko. Masikuranak ngamin, nana. Awan ti maaramid ije balay.
Apay nga awan. Nagaduti mabalin mo ang maaramid ijay balayo no kayat mo. Agiruot ka, iti arubayan nyo. Wano saan, mapan ka ijay umayo. Katagiruot ka. Awan nga ming gaganay gayak, nana. Nang runa ta kailiw ko ni Edmar. Kailiw mo ni Edmar. Kaslakit din, adda nagkinaawatan nyo no kasta. Ha? Ngam sa bagay. Kailiw mo ba't nga oray kayo mo laang saan ka di? Oo, nana. Ay, sapay ko mataumay. Gapot na talaga akayat kun ang makita. Atay ta, nasibugan kayon. Oray napatpat kayon amasetas ni Rodora. Sibugan kay lata. Tabarang agsaringit kayo. Sayang kayo mo't no malaylay kayo. Takasano, di na kay matmaasikaso ni Rodora. Ay, unay day jaya na tao. Sa di naman nga tante ayan na. Sige sibugan kay tumanan inton bigat. Ha? Rodora! Napatalikod ni Rodora. Simrak iti balay na. Hindi pa'y nagtagtagari. Nagkapam. Awan ka itay Kan may sa, di ka pa'y nagtagari. Simrak kalatan. No di ka pa'y natalyaw. Jak pa'y amo simangpot kan. Napanam. Anya ti unak asang batan iti salutsod mo. Nagado ti dinamag mo. Agsasaro no. Naggapwam. Ijay ka maisan. Sinarong karak dagiti mula ta amais. Naglalang tuda. Ape adi ka nagtagtagari asimangpot. Linapsan naklatan. Kasano? Kanayon ka ang makigtot no kasta nga asitgan ka. Ken apay adi mo sipsibugan dagiti masetas iti arubayam. No jak masibugan, kasdyan nalatan. Agong ungat ka kadi? Wan, gaputa ka na yung tikawan mo. Kadyak am mo no sa dino ti papanam. O sige, sana bahalin. Agpakadaak no kan ka no kasta nga adda papanak. Iso adi kan agong ungat ha? Lumaad ka no kasta. Oo, di ka nagmisuot kasta. Sige, basta agsibog ka mat Sayang ngamin dagiti masetas no saan ang masibugan. Wan, di ka agdanag. Agsibogak tuman. Tanda ni Malpasan di balay ko. Uy, boss. Kat napintas. At damat gayam laing dagiti kakadwak. Ken na bakit pa Uy, boss. Kahit mabalin yun ton nga itugot dito ni Dolores. Ni Dolores? Well, kasaro teraminak. Kaya't naman kansan sumurot ito'y. Kat magbalinag nga asawa. Sabas, nakagatangtan iti asin, asukar kan mantika. Agawit tan. Uy, bakit? May banta na lako ta dagiti natang ngayon salog ta. Wadla kay, naimbaglaang ngayon ta na paibusta. Malaagawin ta nga rudan. Nagatang tamutan dagiti importante agatangan ta. Agsipot ta bakit? Amangan no da makakita kadata akakadwa ni Don Marcos. Amangan no da dakas nga ramidin da kadata. Ala, agawaan ta nga rudan ti magna. Muwan bakit? Dito'y ti paglaan ta. Nalinglingad dito'y abanda. Hoy! Sumagan kayo! Ti pasurot ni Don Marcos ta. May lasim ka. Ayan kayo tabit-bityo, ha? Ay, kwa. Asukar da ito'y. Napan mi ginatang ijay ilay apaw. Yawat mo ka na kami. Amin nakita bit-bityo ang ginatang iyo. Yawat yung kanyak. Alisan! Disnog timagan na niyo.
Maasi ka, kada kami abakat kan lakay. Bay anda kami na makapanaw dito oy. Lumaabas kami laeng mo. Awan dakes nga aramidan me. Ngawat yung kadada kita. Uno, san? Ala, itagtanda kay. Bay amon. Atoy, idisume. Basta sa anda kami kumaadang raan. Alam yun! Sige! Tingnan! Ano ka kayo? Nandito ka dito pagturungan nyo, ha? Ay, adayo ti pagturungan may apo. Adayo ti pagnaan may sakbay ang makadanon kami. O, nagbibiyan ko, boy! Ano? Kung ano kayo? Isupay nga sa tayo, boss! Nakita mi nga may dala kay Sabas. Kanti asawa na. Sarap na na. Ti saan unay nga tayo ditoy. Kung tayo tawar ba ng Martin nyo ba? Lumabas na ka lang. Nakita mi nga David Pitt tayo so ngayon nalamin. So, boss! Nasayat nga rod no kasta. Ano mo koreka? Apay nga dada dito eh. Lumabas na ka lang, boss. Nasa nagpaling kayo? Adayo ka no ti pagnandasak kaya makasangpat na. Iti pagawawidan da. Basta? Saan da nakalusot ka na kami, boss? Kadamay na yun iti abasto tayo. Asukar, mantika, kun asin. Masaya at launay. Magustuwak ti na namin yo. Magustuwak. Lakay. Sayang, jay ginatang taga-abas kuta. Inalatay kam road. Huwag nga road. Hanggang sa nabalay. Intanto manan mangilako itinatang. At ipaglakwan ta, igatang tamanan kadagit importante kasapulan ta. Ang kasanon. Numasalaw tamanan dayjay agam road. Ay unan niya. Ay, mangkita at tulaangan iti sabali apag naanta. Daytay nalingad. Tapno saan tan na masalaw pa'y dagijay adakes at tao. Saan mo't nga raw na mabalin na magnatay di Purok Berde. Adayo launa yan no magnatay jay. Iso amang kita aktulangan itinalingad ang mabalinta pagnaan. Boss, awan na pulos na alam yan natin. At dan samit nagapita sa bali. Pulos nga awan na alami. Anya. Ta sino kumati maya nagporos kadagiti natang? Diyan mo, boss. Ngam, amangan no dala kay Sabas matlaeng. Amangan no nadlaw dati kawan tayo idi. Ket ginundawayan damat tanti may. Kasta. Iti ganito ang makita yu idang agbasak-basak ditoy. Kaltugan yu idan. Ha? Seryoso ka, boss? Diyak kaya tatakaw nga dadagiti mula ditoy. Nga putak kukwak aminan. Nga datitoy. Boss? Ala, manglukat kan iti dilata. Taison ti sidaan tayo. Wan, boss. Nagbiti abasto tayo amay boss. Ngam sana bale. Hintay tumanay naggatang. Malabsak ti balay ni Rodora. Numaikanak iti gundaway. Puurak day tabalay. Tapno awanan ti pakalaglag ipan ti tao kan kuana. Sige, Rodora. Nakon. Agawid akpay tayo nakagluto. Anya tinangag ko. Wen! Si Kakit Dimot. Apay ko makagpasugnudak. Basta si ka. Awan parikot kanyak. Sige, nakon na. Umasidagak iti paraangan. Takitaak no asino ti kasarsarita ni Dolores. Itayak pa'y laang dito ngagpalpaliw. Itay pa'y mat anakapanaw ni Dolores. Ngamawan mat ti madlaw ko at tao di taunag. Umasidagak man iti ayan tiritaw. Nakarikap man. Padasak man dagtuktok.
Kita no adda mangilukat. Orayak no adda mangilukat. Agtuktukak pa. Bala talaga dayjay a Dolores. Awan mat tao dito eh. Kasano ko mga da tao dito eh. Kat awanin ni Rodora. Ha? Agmauyungan at talaga ni Dolores. Gundaway ko dayto yan nga agibalat. Hoy! Da kayo ang nag-uurnong dito'y paraangan ni Bakit Ansing. Dumngag kayo iti bagat. Anya dayta, Paula? Amuyong ka di? Agmauyong gayaman ni Dolores. Ha? Pagkunamot! Wen, agmauyongan. Agsasaulatan nga uray awan kasarsarita na. Oh, aya? Agkatawa pa ya. Nga uray agmaymaysa. Iso nga awanan. Balan ni Dolores. Iso aliklikan nyo. Ta mga noan niya ti aramidan na kada kayo. Narigatan. Ang mga nogdangran. Tati rombang kan kwana. Maipan ijay mental hospital. Nagbiit ang nagwaras ti chismis. Kita agman ita, noan niya ti aramidan ni Dolores. Nagwarasan dito'y purok amay sa abala. Kasta ti ganaban ni Dolores. Ninanaansing da ito'y masabat ko ah. Ay, nadagsan ti awit na. Nalabit. Naggapo ije umada. Ket nateng tinakalabang nga awit na. Nanaansing! Tulungan kayo na mga awit iti imotyo. Ay, siyan! Di na kasit yan! Ha? Apay akas jay. Kaslada kinabuteng na. Nagdardaras mo't na napimanaw. Nga uray madagdagsanan iti awit na. Asino ti kinabutang na? Siyak nga ta? Kan apay ko man no bilang. Ado talaga ti kayo dito ayan mi. Iso asaan ang mapukaw dagiti unit ti tumatayab. Isulat mang mangugan. Ni Asyang day tamasabat ko ah. Asyang! Sa dino tinagapwam? Ha? Ay, ijay di ba pala? Ha? Oy, Asyang! Mabit lang! Asyang! Ha? Nagdardaras ang nagsubli. Kat sabalin adalan ti tinurong na. Ni, apa yan? Duan at tao tinangliklik kanya ka. Juan, liniklikan nakmat ni Asyang. Gapot ay di makita na asyak ti masabat na. Limiklikan adakos. Apay nga ta? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen tituloy tinobela tayo a napauluan. Rodora!